coming down the morning weather. Coming to coming from Pakatumi and doing to that new place. Coming place that you learn. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. How to know men are too loud. How was she? No man.
Jeremiah chapter 1. Ozondifundela nje akhawulezise sibe sesithathe ithuba bathandikayo sibulise amadoda kaThixo abapostile bonke uJehova yahlonipha yanibulisa isangipesela kakhulu pasa labanye amthulela ngale ibhesi nje iyayifuna nje ba ichonga lendlela endifuna ngayo. Thank you Jesus. Sicela siyoqhubela izandla onke amadoda kaThixo lapha.
izwele ukulanda imphefumulo. Haleluya. Senza umsebenzi kaThixo bathandekayo, senze umsebenzi wami. Ngisindisiwe ke abanye bayandazi nje kwaKwaNkulunkulu emabheleni. Noko sekulithuba ndilapha kulento kaThixo. Kodwa akubalekanga ke okho. Okubalekile kuba ngisahleli. Mali bonke igama likaYesu. Ngoba kuyenzeka umuntu ihambe iminyaka but yena umbona usengubaba. Amen. Aniyazi lonto abekhapha kuba umuntu wase uhambe iminyaka nje sinisiwe but umqabe ba usengumntwana. Haleluya. Uzomva ke umuntu ongumntwana evangelini nxa sekuthiwa umisa ivangeli nyana. Amen. Haleluya. Uzomva kakubayi usemncinci. Mali bonke igama likaYesu. Andifuni ukunilibasa kolusuku lokuqala nje. Sikule revival yezenzo zikaMoya oNgcwele. Amen. Haleluya. Kodwa namhlanje ngifuna ukuthetha ngobizo lwakho. Wena Jeremiah. Ngiyabona izwi likaThixo ke impostile uKhakhaza liyalumkisa. Amen. Kanti liyavuselela. Izwi likaThixo nqaliwa kwabo bantu abakulo ndawo lizele lo msebenzi oba libalumkise kwezinye izinto, libavula amehlo kwezinye indawo. Amen. Liba restore abanye. uDavide uyawubuyisa umphefumulo wami. Lizwi likaThixo lodwa elikwazi ukwenza lo msebenzi. Imali ayikwazi ukubuyisa umphefumulo womuntu. Imali ayikwazi ukumrestore umuntu. Amen. Malibonke igama likaJesu. Haleluya. Nomuntu akakwazi ukuzibuyisela kwindawo uThixo awayemdalele yona. Kodwa izwi likaThixo liyamdonsa, limbuyisele, lithatha iphara. Malibonke igama likaJesu. Lilitshintshe iphara, lililungise. Lizwi lodwa likaThixo lenza umsebenzi. Leli ke lafika kuJeremiah. Malibonke igama likaJesu. Cela nje mama uqasi quickly nje ufunde sibamba nje imiqolo emibili emithathu sithandaze siyaphi. Jeremiah 1 uzoyoma phaya yaqala nqalithima verse 10 ayithi uzoma pha ku verse 10. Ncwadi kuJeremiah chapter number 1. Yes. Isingeniso. Yes. Naludaba lukaJeremiya unyana kaHilekiya owayengomnye wababingeleli base-Anatoti ummandla wakwaBenjamin. Yes. Lamfikela izwi likandikhoyo uJeremiya unyaka we-13 uJosiya unyana kaAmoni engukumkani kwelakwaJuda. 3. Nangexesha likaJoyakim unyana kaJosiya ukumkani wakwaJuda kwada kwangunyaka we-11 Taka uye kufu. verse number 4. Ukubizwa kukaJeremiya lavakala ilizwi likandikhoyo lisithi, ndakwazi ndingekakubumbi esizalweni sonyoko, ndazahlulela wena ungekazalwa, ndakwalatha ukuba ube ngumshumayeli kwintlanga. Yes. Verse 6. Mna ndiphendule ngelithi, awu Nkosi yam ndikhoyo, andikwazi ukuthetha ndisengumntwana. Utheke yena kum undikhoyo, musukuthi usengumntwana. Yakuba bonke abantu endikuthuma kubo, ubaxelele konke ndikuyalela kona. 8. Zawungaboyiki kuba mna ndiza kuba nawe, ndikuhlangule kutsho mna ndikhoyo. Wasolula isandla sakhe undikhoyo,
wachukumisa umlomo wami watsho esithi ngoku ndiwafake emlonyeni wakho amazwi ami namhla ndikumisela phezu kwentlanga nezikumkani ukuba uncothule udilize utshabalalise ubhukuqe wakhe utyale. Liphilile izwi lakho Moyingcwele, linamandla, liveza ongekho utsho kube khona. Siyabonga ngalo Jehova ungashiyi nomnye umuntu apha egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Sonke amen. Icela nje siqaphele la number 9 ithi iBhayibheli wasolula isandla sakhe uJehova wachukumisa umlomo wami wathi ke uYehova kum yabona ndibeka amazwi emlonyeni. uJehova uyadila nomlomo womuntu osindisiwe. Haleluya. uIsaiah ithi iBhayibheli wabeka ilahle. uJehova uyadila nomlomo womuntu owamkele uYesu. Apha siva ubizo lukaJeremaya. Lento kuthiwa ubizo ke abantu bacinga oyena umuntu obizwe ngumfundisi. Izothi nawe ubiziwe. Malibonge igama likaJesu. Akukho umuntu ongabizwanga apha endlini, malithi bandla amen. Khazi department esibizelwe kuzo. Okwesibili futhi uJeremaya ubizelwa ukushumayela indaba ezilungile. Njengoba kuthiwa ngumprofeti in our days, umuntu okuthiwa ngumprofeti ngumuntu ekufuneka azi ba ungumuntu omeba athethe izwi likaThixo ebantwini. Ngumprofeti lo muntu lo. Malibonge igama likaYesu. Anditsho mna abaprofeti ababhale kuthiwa uprofeti bani. Haleluya. Ndithetha mna true prophet abantu abashumayelayo. Abandiva abazalwane. Ndithi le nto kuthiwa ngabaprofeti ngabantu abathetha ilizwi likaThixo phezu kwabantu. Umprofeti ngela xesha loJeremaya ebethetha into esuka kuThixo. Malibonge igama likaJesu. Ebengathethi into efunwa nguye. Hallelujah. Njengoba nathi in our days asithethi into esifunayo emntwini, kodwa sithetha lento esisidingo somuntu elilizwi likaThixo. uJeremaya ke udibana noThixo uyamcela ngikubizile. Jeremaya uyazedela because always usathana emntwini ebizwa nguThixo umenza benesfiye. Malibonge igama likaJesu. Nawe ngiqinisekile zikhona izinto akwenyelisa ngazo usathana. Bengiwenyelisa kuba ungafundanga. Ngizothi uThixo uyaprovide. Akanemsebenzi lesikolo phele kuso. Maybe utimbawe ufune kakhulu. Akasebenzi noma ufune kakhulu, usebenza ngendlela yakhe. Lento yaphikisa uDr. Luka. Kwanyanzeleka ehlala ugqirha understand into ngaThixo iBhayibheli asitshilekanga kwizilumko. Ngoba uThixo into zakhe akazibeki apho amehlo abantu ekhangele khona. uJehova uvusa into engalindelekanga because ufuna ukusebenza umsebenzi wakhe ukuze iglory yakhe iphinde ibuyele kuye. Uthatha uJehova uJeremaya lo ongakwazi ukuthetha. Uthatha uJehova uJeremaya lo omncinane bekhona abadala. Kanti uJehova uthatha lo anamandla naye futhi esanamandla. Ngoba uJehova usebenza ngento engathathelwanga nalena kwi-community. Kangakuba nawe uthi ungazithathela intweni ewena ngizothi uyi-product yokusebenza uThixo ngawunjalo. Ayemthatha uJeremaya asitandisa uJeremaya athi ngisemncinane athi usimakade zezulu nakwazi utata wakho engakamazi uwele philikala umama wakho ndakudizayina for umsebenzi wami. Ndizothi wena udizayinelwe umsebenzi kaThixo, udizayinelwe ukuchitha imigomo kaSathane, udizayinelwe ukubhalisa
uyagwirha. Ingekabumbi mama wakhe akakunelwa nakutata uba ndiyakuthanda kodwa bendivele ndikwazi ndithi mna ungakazazi nawe uthetha ukuthini uthixo ngayithi ndingekabumbi kusho ukuthi ujeremaya engakazazi nokuya uzawunyathele nomhlaba kanti icebo likathixo beselihleliwe ngempilo yakhe nawe wawusesethazela kanti icebo likajehova icebo likasimakade baselivele lilungisiwe udingeka wena uphume esibelethweni uzohamba necebo likathixo. Uthi ke ngoku uJehova nxa mbona uba uthe unamalwimi akwazi uthetha abeke isandla Sonto Jehova bakelulisana nakulo wakumlomo ukukhupha inqambi yodwa enene nawuhlela ukuthetha kanje bathi inkinga abadibanisana sikasikhozi ndisonto Jehova makathi indebe zomlomo wakho ndisonto namhlanje alawu uJehova akaluthini ulwimi lwakho uthi noba sewuya kwi-interview uye ungumuntu ophiliswe ngolwimi usimakade sezulu uthi xa uphuma kwi-interview uthi ayiwana into ebendiyithatha bendiyithethile eweni isuka phezulu idawunlowudwa ngoku ngoba into kathi idawunlowudwa ngoku ndake nathetha izikweni indawo ndabuze ithiyoloji nami nkulunkulu ubuyithatha phile because iyavakamba uyifundele nabe ndikomba lento ayithethayo nami bidawunlowudwa ngoku bingasuki kum nawe ndizothi ilwimi lwakho nawe walivumela nje ulivumele nje ndithi ulivumele uvumele nje umlomo wakho vumela wakho umlomo uyeko kamakhelwane angaseko umakhelwane vumela wena umlomo wakho uthixo sisikakanye sinamandla vumela lo wakho umlomo walela makhelwayo vumela wakho lithwa wakho lithi umlomo wakho ukuze ukhuphe umlilo Mighty Jesus, sikhona isimanga sikaThixo esingayithulile eziveleni. uJehova ube sekesithi apha qaphela uThixo bazalwane base-chosen nabanye abamnyama abandla ngiqaphele indlela esebenza ngayo. Ngiyabona abantu ababethela uYesu nabantu abashiywa isilabhasi bangamqondisi ngesikile kodwa kuprofeti kwakho uyeza uJehova nxa umbaba uthembisa ngaye akathembisi ngeminto yakho uJehova ngezohamba nawe ukunika i-assurance ngaye akakuniki i-assurance ngomfundisi kodwa ukuqinisekisa ngaye akakuthembisi ngemali uthembisa ngoba uthi nakuJoshua njengoba uMose nani naye ndizoba nawe uthi eyona nto ayithembile naye uthembe yena nawe wena awunamandla kodwa uke wahamba nalona mandla wawubide kothongi sebegqibile bathi akusokuze kuvukeke avela hambe nawe avela ngayinangine enzophuma kuyo avela hambe nawe akaphathelele lesitayela tophela msesikolweni avele nje ahambe nawe
nobumuhle, uyabizwa nobumfishane, uyabizwa nobumude. Lakufuna izulu because lakudesigner, lakudedicate for umsebenzi assignment. Idinga wena cha uhambe noThixo, ungahambi nethumi, uhambe noThixo, ungahambi nabazalwana, uhambe noThixo, ungahambi nemali yakho, uhambe nje wena, uhambe nje wena, ungahambi wedwa noThixo. Nothixo zawuguquka izinto zakho. UJehova uthembisa ngayo bathandeka. Bangabanele bandla eli akunomizwa nasisinana. Sithemba amandla kaJehova kule children. Asithembanga ndoda. Sithembe indoda yamadoda. Asithembanga wena. Sithembe wena xa uhamba nale ndoda. Asithembelanga emalini yakho. Kodwa amandla kaJehova nxa ehamba nawe lawuma ngawe libandla. In the name of Jesus. Uthembisa ngayo mfana wami. uJehova akavusa nomntwana akasoke. uJehova uyathinta. Afanele bengayilindelanga. Uthi after emthintile uthi hamba ke ngoku. Uthi hamba. Xa ufika ke ngoku kule ndawo enithuma kuyo uthi ngiliza. Mighty Jesus. Almighty God. Uthi ngabukwazi futhi iBhayibheli uthini? First time uthi uthi ngabukwazi. Yikumisela phansi kwenhlaka nesikumkani ukuba uncothule. Umiselwe ukuncothula. Udilize. Wena umiselwe ukudiliza. Utshabalalise. Umiselwe utshabalalise. Uphunguke. Uphunguke itafula kaSathane. Wanakhe. Before wakhe ulindeleke uqale ngezi zinto. Lizothi uJehova yikho into ofuna ukuyakha kuwe, kodwa zikhona into ofuna azidilize kuwe. In the name of Jesus. uJehova uzawakha apha kuwe, kodwa uzakadilize kancane yakho. uJehova uzowokha apha. Kukhona imoli ezayo apha kuwe, kodwa izindlu amabhodlo abahobo azodilizwa namhlanje. There's a mansion of God ezobuildwa phezu kwakho. Kukhona into ezotyalwa in the name of Jesus. Ona kamna. Ngicela ninivala lomnyango siyabona. Wena watsho baleka nje. Uthi namhlanje ifuna kwakhiwa apha kulo. Kodwa ngiyawudiliza umola wami. Ifuna ukutyala apha kulo. Ngidiliza ungabethembi kwami. Ifuna kwakhiwe imoli phezu kwami. Kodwa ngidiliza ukukhula. In the name of Jesus. The mighty name of Jesus. Khawuleza nawe. Uthixo wethu sesimulapha ntambama egameni likaJesu Jesus. waseNazaretha. Vumela umoya oyingcwele Holy Spirit. adilise Mighty God. izinto ezingafuneki Uyenze. empilweni yakho. Jesus. Kudala umlibasisile uYehova ufuna ukwakha into entsha in your life. Allow umoya oyingcwele ensikwentsha phezu kwempilo yakho. Mvumele nantambama umoya wamandla
esikwenza phezu kwempilo yakho banaya basitha bakho ripapa yabababasataka rapakasatapaka kulindiswa yakho angene ngaphakathi kwakho esikwenza ebomini bakho hey kuyajala hey kuyadliwa khona esililayo khona esiwayo isindla sakhiwa the-enemy siyawa 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 vumela njalo phezu kwempilo yakho vumele atshale phezu kobomi bakho osakapha akumoyingcwele efika phezu kwempilo yakho akumoyingcwele ebamba impilo yakho akumoya wamandla efika phezu kwakho moya masaka wiphakasata wiphokoseta waphaya masata wiyabababakhosa wiphapapakasata akwefika umoya wamandla akwefika akwefika nakwefika ukhona ukhona oh yes Lord Jesus uyadiliva umoya wamandla uyadilizwa uyasatshalaliswa amandla kamoya ongcwele amandla afusa uJesu kwanabafileyo Holy Spirit moya wamandla osakapha